Hajde da razmislimo šta to tačno znači sabirati brojeve. Počnemo sa 1. Dakle, 1. 1 plus 1. Čemu će ovo biti jednako? Jedan način da o ovome razmišljamo jeste da imamo jednu stvar. I ta stvar će biti, recimo, ljubičasti krug. Dakle, ljubičasti krug. Ovo je jedna stvar. Prosto ću to predstaviti ljubičastim krugom. I dodat ću još jednu tu stvar. A pošto je ovo plavo, napravit ću ovaj drugi krug. Napravit ću ga također u plavoj boji. Dakle, to ću staviti ovamo. I 1 plus 1. 1 plus 1. Koliko ukupno krugova sada imamo? Pa ja sada imam 2 kruga. Imam sada 2 kruga. 1 plus 1 jednako je 2. Dakle, 2. Ok, sad kažete, u redu, to ima smisla. Hajde da ovo uradimo sa većim brojevima. Recimo da želimo da znamo čemu je jednako. Stavit ću znak pitanja ovamo. Dakle, znak pitanja. Znači, nešto je jednako sa, recimo 2 plus 3. 2 plus 3. Nešto je jednako sa 2 plus 3. Šta će to nešto tačno biti? Sada vas ohrabrujem da pauzirate snimak i da sami porazmislite o tome. Možete na to gledati kao da imam 2 objekta i onda dodam još 3 objekta. Koliko ću ukupno objekata imati? Dakle, imate vaša 2 objekta za koje ću ponovo upotrebiti ljubičaste krugove. Dakle, imamo 1 i 2 ljubičasta kruga. Ovo je 2 baš ovdje i onda ćemo na to dodati još 3. Dodat ćemo još 3 kruga i njih ću predstaviti u plavoj boji jer smo ovdje 3 napisali plavom i to je, dakle, 1, 2 i 3. Pa koliko ukupno krugova imamo sada? Možemo ih prebrojati. Dakle, imamo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. To smo obeležili. Dakle, 2 plus 3, 2 stvari plus još 3 stvari su 5 stvari. I naš znak pitanja ovamo jednak je sa 5. Umjesto da pišemo znak pitanja ovdje, obrisat ću to i mogao bih reći da je 5 jednako 2 plus 3.